Razgovarajte koliko god hoćete. S novom Multiplus Mobile tarifom sve je pristupačno, i cijena razgovora, i bonovi, i mobiteli. Cijena po pozivu unutar Multiplus Mobila je samo 29 lipa. Koliko god dugo razgovarali i neovisno o tome kada ste i za koliko nadoplatili svoj račun. Na prodajnim mjestima Konzuma, Tiska, Kozma, Slobodne Dalmacije i u Tisak Media centrima kupite Multiplus Mobile Start ili Plus paket i aktivirajte ga. U Start paketu je SIM kartica s Multiplus Mobile brojem, a u Plus paketu je i mobitel. Račun možete nadoplaćivati bonovima u vrijednosti od 30 do 180 kuna. Prijavite svoj Multiplus Mobile broj u Multiplus Card program, jer svakom nadoplatom računa skupljate Multiplus Card nagradne bodove. Bonove možete kupiti e-zabom, m-zabom te na bankomatima Zagrebačke banke, kao i u Konzumu, Tisku, Kozmu, Slobodnoj Dalmaciji i Tisak Media centrima. Kupite li bonove zabinim Mastercard i Maestro karticama na bankomatima Zagrebačke banke, nagradne bodove dobivate i od Multiplus Mobila i od Zagrebačke banke. Multiplus Mobile je nova mobilna prepaid tarifa namijenjena svima vama koji jednostavno želite telefonirati po pristupačnoj cijeni, a donosi vam i nagradne Multiplus Card bodove. Prelazak je jednostavan, a želite li zadržati svoj postojeći broj, samo popunite zahtjev za prijenos broja na Infopultu Super Konzumu ili u Tisak Media centrima.